Pathian ni tuk chi bai vek ule Vawiin hi Tumkau Pathian ni ani a lali shua in ngai tlom taka Jerusalem lal ani na anga alu ni ani a Vawiin nun kong Hruaitu atan ngen na kan muangin Lalpan adu ani ti thupui kan ngai thlo le do na he thu hi Lalpanin kanin pol na ata na kan lo mang tangkai le thep don nia chan chin thama thaya jek bung som ni le pakhat chang khata tanga changa thu kan chiarin kan ngai khale anga ase de uleka do thei takin kan lo ngai khale don nia tin Jerusalem khua an thlen donin Betfage khua olive tlang chu an thlen chuan I suan zirtir te pati atira an nena in mazon khua son vakalta ula sabeng tung thun akianga anonen in humay ang phel ula kanena han kai ru tin tu point in nena engpo an sui chuan lalpa ina du ani inti anga tin ani chuan aron tirngal mayang ati a ente ilal chu thunhoi ro takin sabeng tung chunga sabeng tung no chung nge ya chuangin inena local do ne ti in Zion fanu chu hril ro tia zol nei ka a asui kha alo thlen theina turin chung chu alo omta ani lalpan thu malsom ro se amen elai thua Zion fanu chu hril ro ti hi Zion chu Jerusalem khopui chunga tlang bok pakhatani a chuta chuan Pathian chibayan book na temple oma chu biak book omna Zion an lama piang hian Pathian chen na Pathian khopui chunga cheng te soina ani a juda ho te soina ani thina ni chaina ho hian tun ma khan an namsa khua a an Pathian hena in thoinan vok an hlan thine an ti a tum khat chu anin thoina tur vok an ro lain mi pakhat in pal tur chu anin vok ro lain chu akutin azuk nema vok chu azuk nem pil doi maya asa til tuk chuan akut chu ahan muama alo mui tui tariau maya vok sa e an chin pha zui ta a hun kal zela pe chuan an Pathian hena in thoina vok pum puya an lan thin chu alu le ake che in thoinan an hlan zuya asa tha zong ero an eita zele an tiani kan lali suan Tumkau nia khan Jerusalem khopui lunan sabeng tung no tu mala chuan ngai lo na manga kha sabeng tung no kha vakai turin azirtir te pani atira zo na an lo zo chuan lalpa ina du ani tiang cheu atia asoi ange in zo na andong tange ya lalpan na du ani ti inan changa ani tu te po chuan phal takin an peta ani ti chuan Jerusalem nu le pa te nau pang le thalai te chuanin lali suwa lo lom tur chuanin na sa takin in bol se nan kalpuya lali suwa kal na tur kong dunga te chuan an puan te an lo pha a Hosana lalpan minga lokal chu fakinom ro seti inan awruala sang taka Tumkau te chu an vaya adam chung nia choi moi a hlo na om chun chu hlim takin chu mini chuan an mangta ani heng Jerusalem mi te hian an ka afak na chau ni lavin an puan bi lai te po lali suatan phal takin an hlana lal ani na angin ropui takin an choi moi ani voina hian chaina ho kan soyang chau hian lalpata na kan in thoi na le kan in hlan na te hi atha te hi kan uyanga atha lo te hi kan mang tamayang ti te lo oma tho lo matan te hian poisa thar te nge kan man thina a poisa hlui le chia kan man thei lo ti te po in zo tila kan thom no Pathian ni tu ka kan in bel tur kan du tui ang te hian kan thin lungril ruput mang te hi Pathian chi bai buk tur hian kan du tu yem ti te po in zo tila lalpan he kan nun le taksa nge hi arong bo nan adu ani lali swapian na atan khan lalpan nula thiang hlim achunga tu mala chuan ngai lo na nula varzin athlang to a tharau thiang limin arai tira tu
mala polo ani chutiang chuan tun tuma po hian tu mala chuan ngai lo na sabeng tung no bok athlang le a hetiang mi hi chutiang mi chu lalpan adu ani khovel chandam nan afapamal nei chun ahlan nuwa ero chuan khongai na wangin engkim alo dang lamta a marite sabeng tung ang te hian tu mala chuan lo lati lathiang limvar mai kan ni vek to lowang ti achianga khongai na wangin keini ang misual te chunga po hian lalpa hi achuang du a min la chen chil du a min iai ngai lo lalpa ro puiro se sima alam hoitu te chu min la pom du zela lalpan arong bol tur po hian min la du renga adu cheni tlangwal Pathian English Premier League lar takmai le clubhouse takmai Manchester United hi atan rumru maya hardcore intive ngat khani a anin khelte hi zantai re khengina enve thina ni nima sela chu tlangwal chuan nun phungmu mal takin ain set thina chu zana amut don nai lama hian Bible te chiarin ursun takatong traina amang thina ni chutiang chu private devotion kan ti ang hiani a tumkhat chu Pathianizan in khom bana Manchester United le Arsenal anin khela chuti lai tak chuan azantin routine angin a bedroom a Bible alo chiar mala anu chuan sitting room atangin aron awa boya itim te an khel don chia lo enro ati a ani chuan ngoi rengin Bible a chiar zela anu zok chuan itan tak lo ani kha aron tikmut maya nima sela anu chuan afapa in aphak to ka arong bol turin lalpan adu ani ti le afapa po in thildang ain lalpa adu zok ti angai to phak lo alo ni zo ka unaw du takte u tu ma hi kan filfam kim lo chung hen lalpan min no lo ti lan na chu orong bol na poimo tak kan kova angat ve thina ni etho cha pong tu ngei po hi ka fel lo zia hetu tam takan omang nima sela lalpan mi fel te chok thlang lovin thil om lo ne lam athan miawa wangin lo om ve ta fam chu min thang kha ani ve maya chu po khongai na wangin grace mark taka arong bol tu kan ni Vawiin Tumkau Pathian nia hian lalpan adu cheu a atnung zui turte arong bol sak turte adu a amanatan te lalpan a iei lo cheu adu chewani he hi chu thuchiang sa ani a ka han soi bel le du chu thildang ain lalpa hi kan du ve em ti hi zo na poimo ani khatlang wal khan atran ber Manchester United in khel NI chuan lalpa adu na tar langa Pathian thu chira ma ne na in pol kha athang zo ka lalpan adu ani ti chau ni lavin ama po in lalpa adu ani ti min tarlan sakani wena hian la he Tumkau Pathian nia lali suan achuan na tura sabeng tung no adu a lalpan adu ani ti ya avaroi ti rang khan kan chunga lali suwa achua na tharau thenglim chen chila arong kan bol theinan te atnung kan zuya rinna kan din nge theina tura tam te hian lalpan mindu chap ni lavin ke ni po hian lalpa kan du ve angaya Pathian chu kan du tak zetani ti kan tarlan angaya chutiang anga kan chan le chu angai ve tlat lalpan mindu veka ke ni po in lalpa hi ithang berang u lalpan athu kan zatan mal sum ro se amen itong tayang u lalpa kan Pathian chungnung bermin mangai tu Vawiin Jerusalem lal ini na anga ilu na niya hian keini imi te po hian kan nunalalatan kan som tharle chi a lalpa nang hian kan ni na ang hian sima ilam hoi te chu idu thina iyai ngai lo valalpa bollo to tak te po ibung bel thiang lim ni turin ibot sai tharle thina ni voina hian he thu cha ngai thatu te zong hi nangin he thu sa toy te mang hian min pol tharle la nangin mindu anga ke ni po in nangma hi kan du thlan ber ini zel theina i khongai na le chan puina imal so na te kan lalpa Isu Krista mengin kan ron dile
Amen. Lalpan malsom theu cheu ro se.